Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigereria bwa Ensoko TV mbiyamona soko gendera kogokiwa na kubwatia hemiruberia gendera tasembeo ya Ensoko TV nechinga kibono gogokwania na gokwarigania asemesema ya kuru Ensoko chinsa isato tosange na kurigeria na ria ya ayenekiwa aseni tukeriga obutuko bwega bwa kianda mutinyo gatano mwaka bwechiri bubere erongebere na isano ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi na gosabure karansi ko benenje kurbono wikomweri. Karibu sana mwancho murigeria butukubwara tugochaka na roboti rokubwatia ensemo y'abamenyi b'ebunge ya Nyaribari chache kurwase nyumba y'abasigisa niko besokirie na koenekia okwemurungania kwabo asogutaenekiwa kwa magendero ase chinsemo au no mujumbe uri abisi bagokwa na sensemo ya Kiumbu ase bunge yo niko bona abamenyi abo bamosokire na komo okoboko Geoffrey Munari koenekia bunango esokiare gochia koirukia kuria usekuriga obujumbe ebwensemo y'ebunge yo na kobanekeria amagendero na bwo koirania ensemo ya Nyaribari kuba eyemo na bwo eyo morembe ase enseme ya Geoffrey Munari niko bona hagandiro bomo wa Nyaribari na bwo kogania bamosire ase bono barire ira yo guchoko mubwata cia Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kurigia oburaibu enso muri kitopetu el machini na mange Arambe Sairi Chanda Sairi Chanda Amen. Abamenyabo kuri nyumba y'abasigisa niko batebna niko bakoreta amagoso gucora umurai uyo irere Nyaribari chacho gutikara magasa magendero na yoko mosokyo mwanobo Geoffrey Munari eri guchoko baikiraneria magendera yo lituko lya rero igo tuachire kwenda Geoffrey Munari olina buna oyo guchukurwanira obuchumbe bwa Nyaribari chache wetera nga obochori wa twakoreta Nyaribari chache omocho umurai twachoreta Nyaribari chache tamanyeti none chipound cha Nyaribari chache asichigete tamanyeti none chinyumba chire Nyaribari chache asegasi atigareta barai bari barengo banyetigete no ere ebintu bigokorekana ntoro chibuna bire Nyaribari chache na e constituency yasikire sana gusiengima yasikire kegima somo gakanya chate nene tebune president akuri gichikura Kenya ngima bono twajira konyoranga obosoku bwasoiro obonene paka bono Nyaribari ekare koira nanse kuneta arenge kamuranje abanyaribari mwezi buna totene inigase mwabeta omwana twanyorire Geoffrey olina injwa sare tonyore mikakati tumochaki mikakati bune bintu bito bigokorekana elinde libunago soekerogo akore emeremo korengana buneta keire okwanekerekyo niko bagikire mu chumbora abisi muskeza irjanda asogotsaine kya magendera sebare na kurika abasae kogania abanyaribari bonsi komosokya ere kubanekeria magendero amange bono ntwege tutegete na magendero abana baitu bakuri form 4 bakuri university babwati certificate bali kwegasi egere bache gotokonya kiegere ekagoriye itongo itakere generation yeye tigare egota gotokonya asogwanja onde bwese Nyaribari oligete amanganaya inchua test inchua tegerere amanganaye bunago kwana na ende meroberi kyatagete gokoreki gotokorera buri abanyaribari bonspi nonde bwensi wamenyete Nyaribari no wariganiri gogo chigwake kura inyura Geoffrey orina nero rato chenjeria matrix ye elinderio amagendera ito anyare gutenene chipara chiaito ebinto byonsi byakorirwa bire obokora butari kubarika igo ndori korama muntu oyoro tigagendie kipindi kya yakore chikoro chigo cha 2027 tuaborire abanyaribari andonsi asebare bachoro omwana ominto okorokwa Geoffrey Munari olina wose Nyaribari neirane asel elan kwenda ali ase yarenga masikani ali ase Nyaribari yarenge gosento teme toira Nyaribari ororo amasikani ali Nyaribari yabwate amagendera arenge Nyaribari onsi asarekire torore gose naira nororo
iri baratoria Sairi Chanda tiriri kororekana andi omunyari bari onchore kadi omunyari bari ngochora tore kadi chingaki chicho nigo oyobekirwa amaboko kuri Bochumbe Geoffrey Monari aganire abanyari bari komosira nabo igosira Dr. Fred Matiang'i kuri kiro kyobrai bwense erikorento bo mu munyari bari nabo yokubaikeranira magendro ao unango ira chikurechi mondo teyo gojigotigara maga abana baito bataranyo chigasi etokubarwe chigasi omochumbe oyo orobo niga ni omochumbe oraroro osariri abanyari bari chinsa chionse tarakora kende gyonse egenda ogyokora nokonyakorwa handouts inkenke jitabwati mana igo abantu baminto mbwatesie no moremunde egendeke ni onkoenda bakengori na ende chikureji ni onkobori korwa echama ya Jubilee eyo ebwate umurayo korokunga Dr. Matiang'i na ende boniga abanyari bari obomo bwanyari bana bwo ntobasa wanja muntu isiko aje gutobagana twebekamo 2027 mungakire chikura ebinde byonse nawo terinya ko bikora ase safari eto tubwate ya one term eto taketobe one term to support president yeto korokwa Matiang'i atubwatisie in fact ko sento bamo amano mwana minto Geoffrey Rina Monari twamoira koboko agambira abanyari bari gusina narete efficient ya nyari bari muna yarenge tutune bokongu nandi tokore gasi yetu nokubwa abantu baminto ngakimoigwete samanganaya kuripoteria Ensoko TV kuroiga kyombume yabunge ya nyari bari chache county ya Kisii Chepethwell Machin one time Tuguska bose mwancho murigeria maseneta bwe county ya Nyamira mwishimiwa Kongo mugeni ritkoria rero nigasangana begenwa be kanisa gesiaga ase wodi abasamarense mu ibunge West Mugirango okwana ritkoria rero nigo bono hamuiro koboko mu waziri mukoro Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kuri kero kyobora ibwense asatebire Matiang'i na isaine kubwatakana nemirimo herianya tkobaga kwene kya sense nigo chinga kecho hamuchiro muri ibwense ne serikali ya Kenya kwanza ase ogotaikire ne chira echo yarirete abana inchande mona sorongorwa gusi ekaro getaro yaye ya magendro nigo bono hamuchire miroberio hegati yabo obokonyi bubwene kurwa serikali osha uyo taraikirana umo MCO Kemera umo MCO itoga mwezi bimoroje Kenya bunere usaba no moroje bunere moroje buna klase na wanya Uhuru Kenyatta arwarete lakini awake sim otebya abantu nga ese Dr. Matiang'i londe nige tokero ise president yo jakataba ngo mugusyo ina ise nakora ese ibona nje ngo batenga na toga ndi kuchimutwa konya ko sabero mu sikoyo ko Dr. Fred Okengo Matiang'i na ende moto sabere tutwara wa mu gusi kuna buritu atwarete omwaka olio 2002 obinyorete ngali na tutware to obomo pakka na no yo mintorali ro ko obwocha atware dichibendera ibere alenge minister esebero gobire ibere igotonya konya go sabera na inje sende na Matiang'i oyo mwari wanchankire chikoni abugo gosa ora kimoroje tingora okiranera abu na ende mbasaberi baga bono Matiang'i konya gotarare insa abantu bami ntoko motiga tarere buye na inje munando mosene takorwa paka mwanje ekarako enda sikali nerore karanga abamu abombale ne bono mboboli korunka nkonga moli baga ntarere Matiang'i mwangeri baga ntarere bashi bono mugoja kondra ngoeta nero boiko weta na bongo matenga nae tuli baga n'abantu baito korunka na ende seke maene talinga tuange to moshimio korukwiri ya Ruto nese ngenje tutage to monto ko iro borai ogukwane bintu biriago chikokora ogukwane reke maene ntoda itio bolimo abange namanyete nga umu president uzo na to promise tina buna nkoke ya na ne liyo liye gasie mokorugera eche siringi 300 ngonyore to bayo na kete gente paket moisonde no morenka mwarra buna icha agotena kabisa otebya abantu nga mimi napanga kuwawekea lami sasa nitaweka lami kutoka bondeni mpaka Kebirigo lami teri ko bondeni mpaka Kebirigo igawe ta kuwekea yende gore yende ligo
Ago kwa no boli mukabisa toroje. Igo totake to monto ogocha koleto borai gweke mana ndi bogo tokoy. Rero ebintu bitu akanete na mwaka na school fees goetera umutanda uri citizen na ndi nywete batangashire na mujiko likichisibi mujiko akane fees kuri mitandao. Na abantu bara bataka sangi no kwera chingende kwa debi mwalimu kana letre chingende ndigere list ya school fees. Ko sabana ga. Bona kyo chiko beke ngakiora beke chingende sem peso chiko tomako citizen. Yo yani monta kora isa to maidia banta kora ambo ko nkibo. Abalimu obakare go fosi kuna genda sha na sha tiligo kwa. Libago bako ireruwe insurance yabo bugeni buya bako endese sha na ndiba tengo taralwali akana chivesa igotiga to bwate syo yo minto Dr. Fred Okengo Matiang'i osento nyoro borayo buya borato konye ese orogongo rwa Kenya ngima una muraba Adventista beka marunse totanga ni Nyasaye tuanje nga Nyasaye na torae Dr. Fred Okengo Matiang'i abe president ya Kenya tali boigo naenda tuensi pi muna toa davirenge kiombe bono koji ko koji mutunju bili ya serikali dogwere noro sana oyo konyore ticket aso yekero giria ko gen oyo tanyore ti to konyore serikali tuensi to babange tora kia bantu bako ongije to beamo munegesa ku kyomugusi Tokoskabosio manjomo rigararia ritukoria goro mugavana bwe county ya Kisii nigara ete hegati ya baraikorwa he county ya Kisii goikasenka yo moseneta bwe county yo Mheshimiwa Richard Onyonka igasomo chu Nairobi komo engora maiga ya egosiria mamo mwabo Mugina Teresia ase umugavana hanyara tokobaka gokwandira hesabari yabo ya gesiasa nabo igobwa matebwae amono moseneto yo moseneto Onyonka nigo bono haruro koboria gochasa baraikorwa busi kone kya bunango chabaramu na gokwana aserio gerimo nabanekero barire ile uchokobeka chitobauti chabo cha gesiasa nsemo kone kyo Mugina Teresia na chukwe sabari ya mwerio ere maskani. Similar to my mother, because my mother was very interesting. When she found that in Janaya we are disagreeing, she didn't want to ask me why I was disagreeing. That's why she kept on looking for you. And no, I'm looking for you because she just wanted you to spend some time with her so that maybe she would understand and maybe she would suggest what was happening. Number 3. I said it here the other day, Governor. My disagreement, I really like you. You are really a very nice guy. Lakini bono wikasa chinde osokoba soka. Bono watanga kaza jino moda ko enda bakwe kora matul. Lakini bono yonga no namba tanga taliko enda tabuatikina. Kijira kiumo haka. So, but we have never really hated each other. I can also see here. So it's difficult for me to manage you. Why? I hear you. Number 3, the attitude that not the attitude, the feeling in that has again changed me. I am I'm really scared of that. And my mother was very, very particular. Because there are things so I am so happy to hear Kibagendi say what he has said. It is the same thing Osoro said here. Can we go to a new Mognoyo like somebody who was dignified? To escape. To go and educate. No, you want dumping one. Omonzo ya waka one time babu win. Amanya kwa ere disufuna. No rojene timu ya. But I want to say thank you, all of you. We will receive all people. We are receiving the government side. We are receiving the opposition side. We are receiving ODM. I want to say thank you.
Toska basio mwancho mwarigari yo kabero makonyi bo muraibu ense na bo muraibu ke magia DCP muskeri gadi gashagwa niko bono amochiri igatia barai anemo na bako koboke serikali ase kumuburira maskani oyo kabero muraibu ense Uhuru Kenyatta ka okwana ase homoyega bwe kanisa niko bono gashagwa amochiri homuraibu ense ase gutaine kya hemirobirio ya barai habara ase serikali ya koene kya buna kumusikabare Uhuru Kenyatta ase bona atebire na chigutwara chinga gichingo mwasoro ngorwa Mount Kenya onyeti bali gochia kumwenekaria esco umora yoyubwense omokoro. Hivyo mimi Bishop mpya and your wife pongezi. Archbishop asante. The clergy asante. Continue praying for us and for this country. And mostly pray for the traitors in our community. Mungu wawaguze. Wawache kusaliti jamii yetu. Na nikimalizia niseme Uhuru wa Kenyatta tigeshuha. Mimi niseme wewe rais, wewe unatuma vijana akina Sudi, akina Cheriot kutukana Uhuru Kenyatta. Wewe Ruto, kama kabisa wewe ni mwanaume, si utukane rais Uhuru Kenyatta wewe mwenyewe. Why are you sending small boys? Mimi nimekuheshimu sana. Pale Olokalau watu walikuwa wamesema utaongea, nikawapembeleza ukaongea. Mimi nimeambia watu Mlimani wasikupigie kelele waongeleshe. Lakini mkiendelea kutuma watoto kutukana Uhuru Kenyatta, I will have to reconsider that political direction. I'll have to reconsider. Because hata wewe kwa sababu ndio mwenye kutumana Uhuru atukanwe, hata wewe ukija si utakuta watu watakutukana. Mimi sikutaka tufike hapo. Mimi nilitaka tukupatie heshima mpaka next year umalize tamu yako, kwa sababu hiyo ndio katiba. Hata kama tuko na shida na wewe, tunataka upewe nafasi umalize, alafu tukuondoe kikatiba. Lakini ukiendelea kutuma hii watoto kutukana rais Uhuru Kenyatta, hata mimi kama kiongozi I'll have to evaluate my previous advice to the community to respect you when you come to the mountain. I'll have to evaluate and I'll observe in the next few days hawa watoto na watuma wakiendelea kutukana Uhuru. Mimi mwenyewe nitatoa direction na vile nitasema itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu Duale akisema ati Uhuru anasikia wivu ati ile kazi imefanywa. Sasa kazi ya kuharibu masomo, kuna mtu anaweza sikia wivu? Mambo ya kuteka vijana ya Gen Z na kuwaua, unaweza sikia wivu? Mambo ya kuharibu NHIF, unaweza sikia wivu? Ati Uhuru anasikia wivu ati Ruto kazi amefanya. Kazi Ruto amefanya ni kuharibu Kenya. Unaweza sikia wivu namna gani kama mtu ameharibu Kenya? Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima William Ruto wachana na rais Uhuru Kenyatta. Toska basio mancho morigaria nevane kerori berera rigendrete asegatie byama evidence ya serikali yobo ya Kenya kwanza koene kya buna nkubunwa bire erikorose kyama kemo bosio bochorio bono mwaka bwechirubere 2025 na ibere niko boni kyama ya Ford Kenya gwetera sabara ibae ya tugutera le chinkomecho na batabanga nigo kegendrete kweroberia bosio bochorio bonene ase bono batebire nigo bagendrete gutinya emeri ase chinsemo cha mashinani koene kya sobochori bogocha nigo barache koene kya konyora uburai. Ford Kenya is there to stay, and I want to make it categorically. Ford Kenya is not going to fold. Ford Kenya is going to be there up to 2070s. Ford Kenya is the second oldest party, and we cannot afford to fold our party. We will work with like-minded people, and we are going to form the government with like-minded people so that we take Kenya ahead. Our big agenda is to have more seat in 2027. That is starting from the deputy president downward. Only is that we are not going to fear on the president because we are in Kenya Kwanza government to stay. We are going to fear the governors, women rep office, MPs, MCAs, and
all the categories. Tumeagree kwamba tutaweza kuangalia mpaka kwenda huko chini uongozi kutoka kwa pale juu kwa county mpaka kule kwa ward zetu. So na vile amesema tutakuwa tuna candidates katika kila ward yetu ambazo ni 45 na tutakuwa na women rep na pia tutakuwa na governor na pia tutakuwa na senator. Na tunahakikishia wale supporters wetu kwamba chama hiki ni chama ambacho kinaenziwa na tunawakaribisha. Hii chama yetu tunasimamia usawa, haki na Tukoskabusyo mwancho morigeria kero emiroberio hegendrete chisemia setamia kabira se chiskuru au nikobona borokia bagendete gwesokia na kuburia serikali ene gwetera se wizara chisemi ebwato kechibesa ase ebirobiri bibwendrete erikwene kiabuna emiroberio nechikogendera se nchirerengia ase chiskuru. Tungependa kusihi viongozi wetu wa kisiasa kusukuma sana na hata kutusaidia tuweze kupata ile capitation ambayo inahitajika katika shule zetu, kwa sababu utapata ule mgao ambao ulistahili kutumwa muhula wa kwanza ulitumwa tu kiasi fulani, labda 50%. Tamu ya pili imeanza, pia ni kiasi tu kidogo ambacho kimetumwa, na unajua labda wazazi wanavutwa sana hapa na pale kwa sababu ya nyakati ngumu za kiuchumi. Kwa hivyo tungependa ile subsidized education iweze kutimia kwa msaada wa viongozi wetu wa kisiasa, na labda nguvu za umeme na hali ya usafiri kijumla inalainishwa ili kwamba mwalimu anapotumwa hapa aweze kuwa na ile moyo wa kuja na kufanya kazi. Na licha ya hizo changamoto tumeweza kuona ya kwamba tukituma walimu hapa kuna wale ambao wanakubali wanakuja, na wale ambao labda hawana moyo vile tunawahimiza, na wanapoelewa manufaa ya kwenda mahali na kusaidia mwanafunzi unapata kwamba wamejituma. Kwa hivyo shule kama hii ndio tungali na changamoto moja mbili, kwa sababu tangu grade 10 ilipoingia kuna maeneo fulani ambayo hayajapata proper subject combination ya walimu. Na sense mwe chigosori mwanchumo rigeria timu ya Shabana ni timu ya Ulinzi Stars nigo bosaba kora hegosori yabo asokurwa makari gotabekana hegori ase aboroke bitimu ichibere baorokire hogotagoko kwabo ase emiroberi yasaba no bate bire mbachikobe kombokia kwene kyase chigosori cyabo chikobwatia mbachikonyora obobwi. Considering that tumedominate the whole match, it's just a matter of kuweka ball ndani ya net na everything will change. Ukiangalia vizuri hapa kwa zone 14 area, we require a lot of composure, because ukiangalia zile chance tumepata, it was just a matter of kuteka touch na kuweka hiyo ball kwa net, but tulikuwa ina hurry sana, of which pia tutaenda kuirekebisha kwa mazoezi. Na the good thing is that tuna create a lot of chance, it's just a matter of kuscore, of which itakuja tu. Cha muhimu ni wachezaji wangu wana behave aje in terms of kwa mazoezi na wana react aje in all the situations, of which ukiangalia wameanza ku get the concept na tumeanza ku get the right, tumeanza kuwa on the right track ku get the 3 points. So for me, I think going to Mara Sugar, I think I'll have a positive attitude towards them. Hali ya kiwanja pia imekuwa hivi na of which ningependa sana kama tunaweza pata surface mzuri sana, ama fans wa Shabana watakuwa happy sana. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru pia boys, kwa sababu our aim ilikuwa ni kuchukua maximum 3 points, but naweza sema luck pia hatukuweza kumanage kuchukua zote point 3, but at least tumepata hiyo moja. Naweza sema pia ni asante kwa hiyo point moja, at least kuna mahali itatusukuma kwa ligi. Kitu tunaweza sema maybe ni zile chances tumepata, maybe ndio tukutumia, but tutarudi pia tuendelee kuifanyia kazi, at least kwa game next ile itakuja hapa mbele, at least ile chance tunapata tuweze kutumia na to make sure tunapata point 3 kwa game yetu inayokuja. Tutapambana mpaka dakika ya mwisho. FC ni timu nzuri, kuna kitu wanapigania hapo juu, but still pia sisi tunapigania ku make sure tunabakia kwa ligi. So itakuwa game nzuri. Ukiangalia pia tutacheza kwa uwanja wetu wa nyumbani. First league tufunga hapo, but make sure at least hii second league tumechukua hizo point 3. Asoroboti ruru chigosori mwanchumu rigereria no tuwikira omweri asugo kumanya ari aenekiwe ase chinga kichiganche nkuru kwa Clinton ndigimbu ya manasogo sanga na intwe asiri bagaria ya Joshua Nyauma na Felistas Kabendi banko nyakone kiamerugine chibicha ngochara senchirengia twara oborigerio bya bwemeroberia gandota sembeo ya Soko TV na bwo twara botkobia na saika wancha tumera na sembeo.